May part nito tultol. Dear Heavenly Father, we thank you and we praise you, Father God, for this day, Panginoon. Lord, thank you for the good weather, Lord. As we do this hiking, Lord, guide us and keep us safe, Father God. And we thank you and we praise you, Lord. Peace be with us throughout this. We thank you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Ang Ilian Trail po, ano po ang major hike po kaya ini. Actually, ang pigre-recommend mo talaga pag mga first time na nagsakat is Pasto Trails and Gabi. Kaya asahan ta po ng ining Ilian, talagang makagamit yan ng 4 wheels hindi. Umagapang talaga ta, lalo pag sakat na pasiring sa summit. Tapos ingat lang sa ano, pre, na medyo may tapos may tribal po itang alihan. So, respeto na lang. Promise po. Sige po, may yes. Sige po. Gain na po na. Selfie. Go! Picture mo na. Shoutout please. Shoutout. Shoutout si ano, siya ka. Tiga. Ay. Ano? Mapapasaba ka digray. Ano? Magayon si Toto. Pogi, si Sen Pogi. Pogi, ada kamu dyan. Pogi kita. Oo, sa'yo na ka mo. Basic yan kay Troy. Oh. Kain-kaya na dyan. Mainit, hindi naman. Hello, baka naman. Snack ng bayan. Botong local guy ito. Tapos susunod. Hindi ko nakuhanan. Hello. Pagal. Overlooking na. Oh, oh. Ano po na pala nalaga niya? Iyo. Puto ba ng Ilian? Si Iriga City.
yung guide oh. There. Yan pong guide eh. Yan. Iba pa maabot. Ay, Is there yes. mountaineer from Mount Everest? What's up, guys? Caught in the act. Yes, sir. I made it, brother. We're here. Tingin ng clouds. Pasa si tuod ko ay. Baga guys. Muntad siyang pa din. Manay ko yung muntad. Si Manay ko. Sarong oras pa. Ano naman kita ba? Oras na. Pidig din lang ko. Hindi man, daming kita. Yes. Mataas na dami na. Yang oras pak na daya, oras na. Abot pala. Yes! Oh, wow. Sumigaw, Kuya Peds. Bro, yes, nakamupo na si ma'am. Hindi naman bro. Nakamupo na siya. Nakawalay ko si ma'am, pero grabe, gihibi. Jaja. Diba siya nagkukuha ng kusog? Hayop siya. Ja. Cheer up. Baka sumakit ang clearing. O, ito ba? Patambay daw, Bok. Pero Jay, Jay, utos ako. Campsite lang patambay eh. daw, Bok. Kala kong ano. Nice one, man. Tangin ang longga ni si Eddie Manu, man. Ano yan, Troy? Narula mo, Troy. Ano kaya yan gano'n? Isa rin po? 1,900 plus. Na ano? Halos sarong-arog ka di ano.
tukaw. Wawi. Kamit na eh. Karas-kasan lang. Grabe ang ngulong-ngulo ka niya hanggang digdiyo. Nagngulong-ngulo. Nagmamurmuring ka ha. Nagpa-house.